Syae enlej penyaso Muhammad Salah Haden balakut kanai ka samoy. Kublai ya pi ki parlo ki baju sutanat ban sengap ya ki kubor ha kanai ka channel. Muhammad Salah ulah penting kena ba un sami no na ka klub Liverpool Haden balakut kanai ka samoy arpsan arpenrew. Haden kendai senam ba ulah elek kai na ka klub Liverpool. Muhammad Salah ulah rai ban mino na ka Liverpool kum free ajan. Wat lang yang partip syaka ka klub ba Muhammad Salah ulej ban penyaso. Henry kat kum ki report lo ong ba Muhammad Salah ulah ban lej penyaso no syaki klub jong ka Saudi Pro League. Bat ka klub Al Ittihad kadai ka klub ka bah khmat ban soy ya Muhammad Salah. Bat ki wei pat ki klub na Europe ki kentup ya ka PSG bat ya ka Bayern Munich. Muhammad Salah ulah ru ban lej penyaso syaka MLS bat Messi. Kini harum kidai ki klub ki ba Muhammad Salah ulah ban lej penyaso Haden balakut kanai ka samoy. Kata ki klub ha ka Saudi Pro League ki kentup ya ka Al Ittihad bat ya klub Al Hilal. Kat kum ki report lo ong ba ka Saudi Pro League kadai ka option ka bahak pat ya Muhammad Salah. Ki klub na Europe ki kentup ya ka PSG bat ka Bayern Munich. Kat kum ki report lo ong ba Muhammad Salah la yok pediang ya ki offer ban lej penyaso ya ka Bayern Munich bat ka klub PSG. Muhammad Salah ulah ru ban lej penyaso ya ka MLS naga daw ka jing don jong Lionel Messi. Ki wei pat ki option ki kentup ya ka Galatasaray bat ya ka Fenerbahce nakari Turki. Parlok ha ka klub ayu pi kwa ya Muhammad Salah ba lej penyaso Haden balakut kanai ka samoy. Muhammad Salah lej ban penyaso ya ka klub Liverpool ha ka Citarik Julai arajar khatnyau. Bat menta ka samoy kadai ka samoy ba kendai ya Muhammad Salah ha ka klub Liverpool. Muhammad Salah ulala ban yarap ya ka Liverpool ban penjob kartu kanai ki major trophy. Ha kini ki kendai teli ki samoy. Muhammad Salah ula yarap ya ka Liverpool ban job teli ki Premier League title. Kawai ka Champion League title. Kawai ka FIFA Club World Cup. Kawai ka UEFA Super Cup. Kawai ka FA Cup. Teli ki Carabao Cup. Bat kawai ka FA Community Shield. Bat lada khen lang baro Muhammad Salah ula penjob ya ka Liverpool hadu kendai teli ki trofi. Muhammad Salah om tang penjob trofi ya ka Liverpool. Hendrai uyokur kartu kanai ki individual awards yala dero. Ha ka ba ula yok penjob ya ka Premier League Golden Boot Sausen. PFA Players of the Year License. Premier League Player of the Season Arsen. FWA Footballer of the Year License. CAF African Footballer of the Year Arsen. Kumjuru layok penjob ya ka FIFA Puskas Award Chisen Haus 6 arajar khatra. Muhammad Salah layok ban mimadan hadu sauspa laipusan sen na ka klub Liverpool. Layok ban tap hadu arspa san teliki gol. Layok ban kur hadu shispa teliki assist. Bat laispa nyep teli goal contribution. Muhammad Salah baru ya ka record kum rai lakai bayok ban tabun gol tam naka benta ki English club. Te parlok tangkat ka video syapang Muhammad Salah. Sebab klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.